Pozdrav svima, ja sam Bojan, dobrodošli na Kripto na kvadrat. U ovom videu ćemo pogledati neke popularne strategije za ulaganje u kripto koje kruže po internetu i malo ćemo ih testirati da vidimo kako ćemo rezultate dobiti. Prije svega ću vas zamoliti da kliknete like i subscribe jer to mnogo pomaže našem kanalu da raste. Dakle ovako, jedna od najpopularnijih strategija je takozvani DCA, ako ste to vidjeli, Dollar Cost Averaging. U principu znači da u jednakim vremenskim intervalima kupujete kripto, uzet ćemo u ovom primjeru Bitcoin, sad u vremenskim intervalima koji to vama odgovara, kažem u jednakim vremenskim intervalima i sad negdje u istom iznosu, negdje u različitom. Znači, možete mjesečno kupovati kripto, 100 evra svaki mjesec, ili sedmično 100 evra, ili zavisi naravno u kakvim ste mogućnostima i kako su vam planovi. Ali to je znači DCA pristup i sad on ima neke varijacije. Jedan pristup je da svakog prvog mjesecu ili kojeg dana primite platu, najvjerovatnije kupite koliko želite kupite kripta i manje više to je svaki mjesec isto. Druga opcija je da to radite na sedmičnom nivou, jer očekujemo da u toku mjeseca postoje neke oscilacije cijena pa da možda možemo dobiti bolji prosjek ako to radimo na sedmičnom nivou. I treća opcija je ono što podrazumijeva ove trake ovdje. Treća opcija kaže da iznos koji ćemo uložiti zavisi od toga koliko smo procenata udaljeni od prethodnog vrha. Znači, konkretno za ovaj ciklus gdje smo sad, vrh je bio na 69.000. I podijelili smo ovdje 5 zona, ovaj grafikon, svaku po 20% udaljenosti od vrha, znači od 0 do 20, 21.40, 41.60, 61.80 i 81 do 100%, odnosno ako bi došla cijena do nule udaljenosti, dakle od vrha. Malo analizirajući prethodne cikluse, cijena najviše vremena provodi otprilike u ovoj zoni ovdje, od 41 do 60% udaljenosti od prethodnog vrha. Znači, za prethodni ciklus to bi bila udaljenost od prethodnog vrha koji je bio oko 20.000, pa sad minus 50% od toga, znači oko 10.000 je u prosjeku neka cijena provela u tom rasponu. Pa smo sad mi napravili jedan kalkulator koji to sve uzima u obzir. Dakle, konkretno za ovaj ciklus. Uzeli smo da je posljednji vrh, znači 69.000. Trenutna cijena je $30.370.20. Ovo se inače automatski učitava sa Google Finance. Ako se ne učitava automatski, može se ručno izmijeniti, mislim uvijek na određeni dan kad pravite presjek, tako da ovako je zgodnije, ali ako ne funkcioniše može i ručno. Udaljenost trenutna od prethodnog vrha je 56%. I ovdje mi definišemo koliko mjesečno, sedmično želimo da ulažemo kako god. I imamo dvije strategije. Jedna je agresivna strategija, jedna je standardna strategija. Mislim, tako smo ih mi nazvali, nema neka imena, ali otprilike pristupim agresivniji i konzervativniji. Dakle, ako smo u zoni od, recimo, 41 do 60% i, na primjer, hoćemo da ulažemo, evo, nek bude $100, nek bude mjesečno, i mi kažemo, evo, ako smo u ovoj zoni, uložit ćemo $100 prvog u mjesecu kad napravimo presjek. Ako je cijena u ovoj zoni, nećemo da uložimo $100, nego ćemo da uložimo $50. Znači od 21 do 40% uložit ćemo $50. Ali ako smo u ovoj zoni, nećemo uložiti opet $100, uložit ćemo $200. Znači hoćemo da budemo agresivniji kada je cijena u ovom ovdje rasponu. Znači ovdje je $100, ovdje je $50, ovdje je još manje, ovdje je 200, ovdje je čini se 400 pisalo, 300 na kalkulatoru. Dobro, to sad možete malo i podešavati kako vama odgovara, ali to je poenta. 100, 200, 300, 50, pa mislim 33, da. Druga strategija je agresivna strategija gdje je u principu više isjeckano kad ulažemo koliko. Tu je kao baza uzeta ova zona od 41 do 50%. Mogla je biti uzeti neka druga, ali mi smo u ovom primjeru uzeli ovaj raspon. Dakle, tu smo rekli da ulažemo $100, sve ispod toga sve manje i manje i manje, a sve iznad toga smo sve agresivniji.
Dakle, što je cijena više udaljena od vrha, mi postajemo sve agresivniji. Dakle, svaki prethodni iznos smo množili sa 2, sa 3, čini mi se, ne, išli smo 2, 4, 6, 8 i 10. Dakle, od našeg tog prosječnog iznosa ulažemo čak i 10 puta više ako uđemo u ovaj ovdje cjenovni raspon ili tu traku udaljenosti od vrha, zato što smatramo da su to prilike koje ne javljaju se često i treba ih iskoristiti u što je više moguće mjeri. Ovdje, naravno, kad promijenite iznos, ako želite, ne znam, na mjesečnom nivou ulažete, ne znam, $300, sve će vam se naravno prilagoditi kada tu promijenite iznos. Ako želite promijeniti valutu, možete otići na format, pa na number, custom currency, imate, ovdje možete pretraživati euro, konvertibilne marke, kune, dinare, afganistanske, šta je već, i dakle, šta god želite, prebacite u euro, sve je sad u eurima, osim cijene Bitcoina sa vrha i trenutne, zato što nekako cijeli svijet gleda cijenu Bitcoina kroz dolare i ovdje se vuku cijene u dolarima, tako da nismo htjeli to da miješamo. Dakle, ovo je samo radi vašeg lakšeg snalaženja i kažem dovoljno je samo tu u ovom polju promijeniti cijenu. Ja ću vam ostaviti ovaj link, ostavit ću vam link za ovaj kalkulator i za ove testove koje smo sproveli u opisu videa, samo što ćete morati da napravite kopiju ako želite nešto da mijenjate. Dakle, morate ići na file, pa na make a copy i da to sačuvate u svoj Google Drive kako biste mogli uređivati ovo kako vi želite. I kažem, sad smo mi htjeli da istestiramo te strategije uzimajući podatke iz prethodne faze, iz prethodnog ciklusa, ali iz ove faze u kojoj smo sad. Znači, iz 2018. godine u periodu. Uzeli smo 52 sedmice, znači prvo su primijenili ovu standardnu strategiju koja kaže ovo. Uzeli smo, dakle, da je posljednji vrh bio $19.666, na sedmičnom nivou smo pravili investiciju i onda smo uzeli iznos od $50. I to se ovdje raspodijelilo na ovaj način. Naravno, možete tu promijeniti iznos, promijenit će se i ovdje. I kažem, uzeli smo podatke iz 52 sedmice od vrha do dna Bitcoina. Naravno, vi možete ulagati i dalje koristeći ovaj pristup i kad Bitcoin postavi dno, pa još dalje dokle god ne prebaci svoj prethodni vrh. Mislim, mi smo samo uzeli podatke iz te 52 sedmice, čisto jer bi bilo previše podataka da smo išli na duži vremenski period. Dakle, ovako, prve sedmice cijena je završila na 14.000, to je neki 28% bilo od našeg prethodnog vrha. U skladu sa time uložili smo ovih $25, što nam je, znači u ovoj smo zoni bili, 28%, uložili smo znači $25 i ovoliko Bitcoina dobili. Ponovo smo bili u toj zoni, ovdje smo bili u višoj zoni, pa onda smo ponovili tu zonu, pa smo u nižoj, dakle u većoj udaljenosti od vrha i onda smo uložili $50 i to se sve svodi na ovakvu računicu. $4.141.67 kroz cijelu godinu bismo uložili koristeći ovaj pristup i imali bismo skoro 0,65 Bitcoina. Prosječna cijena po jednom Bitcoinu bi bila $6.395.57. Mislim, Bitcoin je postavio dno na 3.100, $3.200, koliko već. Da, bilo bi idealno da se svih $4.000 uložili tad, ali budemo realni, ko će to, mislim, ubost, ko će znat kad je dno. I gledajući da, znači, imamo cijenu 6.400 kao prosječnu ulaznu, a da znamo da je u sljedećem ciklusu cijena dobacila do 69.000, znači puta 10 i više, pa ovih $4.000 kada se pretvori u $40.000, dakle kad se poveća vrijednost investicije 10 puta, to onda izgleda kao jako dobar rezultat. Tako da za sad ovaj pristup djeluje ok. Išli smo na drugi pristup, na agresivnu strategiju, znači gdje smo opet išli na $50 sedmično, samo smo više isjeckali ove raspone i bili smo agresivniji u svakom rasponu, dakle i nižem smo sve manje ulagali, a u ovom višem
smo sve više i više ulagali. Na kraju se to svede na ovakvu računicu. Ovim pristupom uložili bismo $6.570, znači više u odnosu na ovu standardnu strategiju. Imali bismo 1.04 Bitcoina, a cijena po Bitcoinu je bila $6.294, što vrlo neznatna razlika, zanemarljiva razlika u odnosu na ovu standardnu strategiju, mada bismo, ako naravno financije to dozvoljavaju, imali više Bitcoina tada i bili bismo bolje pozicionirani za sljedeći ciklus. Naravno, ako kažem, financije dozvoljavaju da uložite $2.000 više, 2.500 više. Onda smo pristupili jednostavnijoj formuli da svake sedmice uložimo jednak iznos. I izabrali smo iznos od $80, zato što ovaj pristup iz standardne strategije, kad se podijelim 52 sedmice, dođe na blizu $80 i da pojednostavimo stvari, znači $80, sad nam uopšte nas ne interesuje ni posljednji vrh, ni udaljenost od njega, samo nas interesuje koja je cijena, uvijek ulažemo $80, kupujemo ovaj iznos Bitcoina, dobili bismo taj iznos Bitcoina. Kad podvučemo crtu, dođemo na neke slične cifre, uložili bi $4.160 naspram $4.141 u standardnoj strategiji, nešto manje Bitcoina bismo imali, 0.58 naspram 0.65 otprilike, i imali smo malo lošiju ulaznu cijenu od 7.100 naspram 6.400, mada nije neka drastična razlika. Doduše, kažem, period je samo od godine dana i možda se jednostavno tako poklopili podaci da je svejedno bilo, da je mirovala dobrim dijelom cijena Bitcoina, pa da se opet i ovim jednostavnim pristupom skoro došlo na isti prosjek cijene. Možda na duži ili na drugi vremenski period bude drugačiji rezultat, ali nije drastična razlika sve u svemu. I uzeli smo još jedan pristup gdje na mjesečnom nivou ulažemo jednake iznose. Uzeli smo ponovo ovih 4.160, podijelili smo ih na 12 mjeseci i mjesečno to je iznosilo oko $350. Znači $4.200 bi uložili za godinu dana, opet bi imali oko 0.65 Bitcoina i opet bi imali jako dobru ulaznu cijenu. Što je još jednostavniji metod ulaganja, dakle svaki mjesec, čak ne morate ni svake sedmice. Ja iskreno nisam očekivao ovakve rezultate, bar kažem, za ovaj period smo dobili ovakve rezultate za 2018. Očekivao sam da će ovakva strategija dati najviše efekta, jer jednostavno odmjeravate kad možete više, kad treba više da ulažete, kad manje, dok za ovu mjesečnu mislio sam da ima previše oscilacija u toku jednog mjeseca, previše propuštene prilike možda u nekom mjesecu, da bi to došlo skoro na isto. Ali kažem, iznenađujem se rezultatima i donekle mi je drago što ne treba komplikovati stvari, jer ovi testovi su baš pokazali da i najjednostavniji pristup, da vam bio sedmičan, čak je mjesečan bolji od sedmičnog u ovom periodu, što nikako ne bih očekivao, ali nema veze, možda u drugom ne bi bio. Ali čak i znači, jednostavan mjesečni ili sedmični pristup vam garantuje da imate solidnu startnu poziciju, naravno ako ulažete u odgovarajućoj fazi ciklusa. Ako ste ulagali koristeći bilo koji od ovih pristupa tokom 2021. godine, ne biste dobro prošli. Dakle, bili biste u minusu kako god da okrenete. Dokle god prepoznajemo gdje smo u ciklusu, dakle da smo u fazi kad cijene padaju, kad se smiruje tržište, kad lagano treba postavimo dno i da hvatamo zalet za sljedeći taj bull market, onda ok, kako god možemo, izgleda da je dobro ulagati, samo kažem dok prepoznamo fazu tržišta u kojoj smo. Toliko za ovaj video. Ako imate nekih prijedloga kakve analize biste željeli da vidite u ovim videima, pišite nam u komentarima pa ćemo se potruditi da to i ostvarimo. Hvala vam i vidimo se.